ukhalelani wena uyatetema yini ukhalelani wasutetema kangaka wendoda ukhalelani wena uyatetema yini ukhalelani wasutetema kangaka thula wendoda ukhalelani wena uyatetema yini ukhalelani wasutetema kangaka nanso indoda yayiganiwe emakhaya ihlala eThekwini ngokomsebenzi le ndoda lapho yayihlala khona ingezwani nomakhelwane lakho-ke langalimba ivakashele unkosikazi esuka emakhaya eyivakashele lapho ehlala khona lapho eThekwini lakho-ke balele nonkosikazi ebusuku umakhelwane wakho usengenelwa zigebengu abafana abancane bamphethe bayamkhahlele ubhuqubhuqu yezwakalisa ikhala le ndoda ungalekeleleni bo ngalekeleleni wayitshela ukuthi unkosikazi kusho ukuthi indoda isumekile ngoba nansi ayikhuluma ithi umthetho wezwakala sekhuluma unkosikazi bebaba ngoba ngathi makhelwane nje lo uyakhala ufuna usizo ngoba umuswa yini ayisungayeka indaba zalabona nkosikazi njalo labo bedliqatha zabo nogabini sebedakiwe banakho ucula lezi ngoma zomshunqi sezilekeleleni ungamnako udalo wakho kunjena njalo medaki hawe baba yasukhala kwakhe khomba ukuthi ufuna usizo uyabona lo ngijolo kwakho nontshanga sesehluleka ukufihla manje wasumsola kangaka sebambisa yayilokho ikhale njalo indoda umaye mayifuna usizo kwaze kwaswela kumakhelwane manje ubangele kumsindo ngoba kulaleki wayeseshayela amaphoyisa eshayela u-1011 yena ukhala ngomsindo ukuthi uphazanyiswa umakhelwane kwicomplaint yayithi disturbance kanti umakhelwane uyabhubha induku abafana bammelela naseyithelekele yasidoda bazithi ziyafika ubungqayingqayi yakhala indoda abafana bammelela bayifuna lapho manje yathola ukusizakala kanjalo-ke ngoba umakhelwane yena wayekhala ngomsindo obangwa indoda kanti bayisiza kubalulekile ukuthi uma ngabe nakhelene ningomakhelwane nizwane ngoba umuntu wokuqala uma evelelwa inkinga umakhelwane wakhe uyena umakhelwane wakho kuba umsukumela mbheke ungabi umcindezeli ngoba ngelinye ilanga ukuthi uyacindazela kanti uyasiza ukhalelani wena uyatetema